Tuni phatna Eagle Channel in China in Taiwan ipizia gal bolkhum got ham ti in a say diu a hi. Taiwan hi island gam niaw cha a hi. Taiwan hi China mainland apat 130 kilometer bo a hi. China ten Taiwan hi China gama agelwa a hi. Ahin Taiwanese hon hi chu apam lo hil uwa a hi. Hisi a hi kiboizing uwa a hi. Itidana China hon Taiwan hi China gam a hi ati thei uham ti chu a history niaw khat an beote. Taiwan hi China leng Qing dynasty in kum zani walzen anawai hop hum a hi. Chuzowa Japan in China ahin lo humin kum som nga zen anawai hom hum kinin a hi. World War ni kichayin China in Taiwan alo hum kitan a hi. China chu Republic of China ROC kiti Chiang Kai-shek le a party Kuomintang kiti hon ahin rule vai ahin hom kit tawin a hi. Ahin sot lovin ROC ho vai hop de lovin Mao Zedong lamkai nan Communist Party hon People Republic of China kiti ahin boldo kit tawin chuti chun 1949 in China Civil War ana umin Mao Zedong lamkai na a kibol Communist Party ho ahung hadzatawin a hi. Chuphat chun Chiang Kai-shek lamkai na a Republic of China support hozo si chu China nei lago tampi to Taiwan na anazam tawin a hi. Chuti chun China gam hi ni in ahung ki hentan a hi. Communist Party hon mainland China ato pha uvin Beijing capital a amang uvin a hi. Alangkhana Republic of China kiti hon Taiwan ato pha uvin Taipei capital a amang uvin a hi. Ani ni hona hi China gam vaipo di ta a kigel che hlona a hi. United States in Communist gam apanpi nomlo ze in ROC Taiwan chu UN seat anapi win a hi. Ahin 1971 in Communist China zo UN member ahung hi in Taiwan China ho chu UN member apat ka tha anhita win a hi. Hicha apat na chu China hi khat a hi in hichu Communist China hi a hi tin Lisit pumpi het pi anhitan a hi. Ahin Taiwan in tu chana hi Communist China nuya ai iti in ka khapo win ke ho le ke ho ki bai hop jing ka hi ve ati win a hi. Taiwan President Tsai Ing-wen in Taiwan in one country kiti except iti in ki bolponte. Taiwanese atamzo koima anumpo enatin a hi. China President Xi Jinping in Taiwan le mainland ki gop home thailo hin China ichan hama asu hat mo a hi atin Taiwan hi force mandi a hi zong le mana ki gop hom ding a hin gotan chule Hong Kong zong a hin lo humtan a hi le hi chi a ko na hi Taiwanese hon China chalo dan hi ta san na anei ta lo na bana Russia in Ukraine gal a hin bol khum jing hi avet lew China in zong Taiwan hi gal a hin bol khum jing the a hi ti a hel pha nun gal mancha banleng hitale US akonin akicho un akigo tup sel tawin a hi. May 2022 a China in Taiwan ahin umkola galbol khumjing ding ahin go nazi u anaveute. China le US in 1972 to 1982 sunga chu kinupto na anneyun a hi. Hichi kinupto na chu a hi le US in China kiti hi khatbo One China ti het pi na ananein a hi. People Republic of China kiti ho hi China government di ta ti chu sole legal government of China ti het pi na ananei na banuwa Taiwan gama gal mancha hi PRC te het pi na a anazo theidi wa anaki nukto wa a hi. Ahin 2 May 2022 thasunga chun US State Department website in Taiwan is a part of China kitile US does not support Taiwan independence kiti teni hi US 10 ahin sumang delete tawin a hi. Hichi ki delete hin China te dia US in Taiwan independence support abol tai ti na a akila wa a hi. Subana Taiwan hin World Health Organization WHO apan ala nom danu anaseyun chule WHO meeting apan dia invite abol divin anaseyun a hi. Hichu China in agel theipon United Nation na Taiwan in pan ala theilo di a hi Taiwan hi China gambe khat a hi bowe tin ating tawin a hi.
Hijihozi hi China in Taiwan hin China da tha independence country kisugo ahitai atiba gal bolkhum dia ana umkolo ahi. Alangkhana Taiwan hi US in gal mancha a supply jing nabana US warship ho Taiwan Strait kiti China le Taiwan ki ka akoyun izem tia China in gal ahin bol le kithopi ding sa uwa ahi. China in US chalo dan demna anei nabana gal mancha Taiwan supply a bol jingu hi anga adivin asayun ahi. Chile US in Taiwan te imalam zo si kithopi zi uwa hangsan ta China kidin te pi ngama independence aboy pi ngamu ahi tin US themo achanun ahi. US President Joe Biden in Taiwan te independence hidingin tilzong akitil khapon independence ahi nom le ahi nom lo chu Taiwanese ho khutna ahi atin ahi. Taiwan in independence ahin del le China in gal bol khumdia umsa ahi nabana China in gal Taiwan ahin bol khum le US le akitho pizing Japan South Korea hozong Taiwan panpidia ready sa ahi kinin ahi. Chule China hi Pacific Island country ho ti chu Indonesia, Philippines etc. ho to khatcha to kito lo ahi ze Taiwan panpidi gam izat ham ki kontup sa ahi ta ziun China in gal ahin bol khum le Russia le Ukraine boina sanga galpi hungpot theidia ginchat ahi. Taiwan mipite hi 10% mainland China be nom uwa 34% tabang hi independence hi di nom uwa ahi 51% ho hi China zong be loading independence zong hidi loading tu umbang uwa hi umdi nom uwa ahi asi chu independence ahin boy pi leo China to gal umdi ahi ti chu ahet su ke uwa ahi ipisi US China ho hin Taiwan achuti boipiu ham iti le Taiwan hi gam khangto ta ahi nabana Taiwan hi Western Pacific Ocean Island ho Japan Indonesia le Philippines ho to kigop matnadia mun poimo ta ahi zi ahi chukit le Taiwan hi leisit chunga semiconductor technology sangpen ahi tu chips neucha smartphone hile wanleng etc. Ki mangji tiny chips ko 90% tabang Taiwan kisim ahi gam khangto ta le bol thei ta ahi zi ahi partnership business bolpedia US jong ki kumlut zinga Taiwan akitho pi zing ahi China in jong source le akhan to now hi abetlel zi China noya koidi ti chu aboy pi zing ahi Russia in nuclear power mangcha gal bol khum din Europe gam ho anagi China in Taiwan gal bolkhum dia ana umkol kit ahitan ipiti hungki ho tha uwa ahi lo le galpi hungpot ti chu seithe ahinai pon ahi hi I het do chu leisit hin phatlam amano tapoi ti chu ahi Eagle Channel Thadou-Kuki vezo se chunga kakipa